Bapinyo ia ki kubor baman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ke channel kana kicia. Hadin bala depan smai ya kisan pendaingut kinong tawain kejela menhenin kasngi kata Andrew Trik Ulober arja arpulai daulat kejela Meghalaya. Menta kasngi New Trik Ulober arja arpulai pat layo ban pen smai ya ki kar arngut ki menteri ke sarkar jela kepala ilam kemat daga parti NPP lingbau konrad sangma kumu menteri rangba kejela. Kumta ki parti ki badan sekaliang sensar ki kentup ya ka NPP, BJP, UDP, PDF, HSPDP bat ki kertong simet. Ha kabala da kain baro ki MLA ki dan sau pesan ngut ki MLA ki badan ha kaliang sensar. Kapala jar kertengru ya ka neka sarkar ka batmai da ka Meghalaya Democratic Alliance 2. Henry ki badan pat ha kaliang persya ala neka opposition ki kentup ya ka parti VPP, Kongres bat ka TMC. Hakaba na kaliang kinigi parti kinong ilam bapau kmat kilong ba arden basayo moit na ka VPP mukul sangma na ka TMC bat ba Celestine Lingdo na ka Kongres rengkat bat kiwe pat ki para MLA kinigi parti ki badan kumbakat saungut. Wala na kaliang kinigi parti ki don ha kaliang persya kum ka VPP lane ka Voice of People Party kim syam ladu jingkermen Henry Banyai ne scam ha kanong rem kum ba kila clay ha ka por yalap election kinamla ban kala ya ki jutang ki bala clay ha pai ba ha kinigi sngi ki bala dep markin yai budin ru ya ki kam ba kanega sarkar ba thamai kan le mar kanom ai jam satia la kile ya ka eke ka bamdei kumjuru ka Kongres bat ka TMC kidan ya kaju ka jingtemu bagian yai ne scam bandan ha kaliang persya.